Maturanti gimnazije posjetili su univerzitet u Novom Pazaru i tom prilikom upoznali se sa onim što ovaj dom znanja nudi od prostorija, kapaciteta do različitih departmana koji obrazuju buduće stručnjake u raznim naučnim oblastima. Nakon što su oduševljeni svime što su vidjeli, napravili uspomene sa obilaska univerziteta, puni utisaka za medije su istakli da tek kada se lično doživi duh univerziteta posjetom i obilaskom, shvatimo da Novi Pazar ima ono što mnogi veći gradovi u državi nemaju. Smatram da je veoma važno pre svega da se mi kao četvrtaci, kao maturanti gimnazije upoznamo sa fakultetima, pre svega svim fakultetima Srbije, a ne taj koji nam je tu, da kažem, na pragu. Sada, kao što je rekla moja drugarica, stojimo ispred kabineta akademika muftije Muamera Zukorlića i to je za nas veliki ponos. Mi se ponosimo zato što možemo da imamo ovakav fakultet u našem gradu, što možemo da prisustvujemo ovom obilasku koji je veoma važan za sve nas, jer ja smatram da treba da znamo pre svega šta nam nudi naš grad pre nego što odemo dalje da gledamo. Ja mislim da su posjete ovakvog tipa jako važne, pogotovo za nas maturante, zato što su nam dali jedan kratak uvid u sve ono što nas čeka tokom studentskog života. Danas smo imali priliku da se susretnemo sa smeštajnim kapacitetom ovog univerziteta, gde su nam profesori i asistenti sa određenih departmana predočili karakteristike svakog od istih. Oni departmani koji su na mene ostavili najveći dojam su verovatno departman za pravne nauke i psihološke. I to su jedan od dva departmana koji će sigurno biti moj životni poziv. Mislim da je bilo stvarno lepo iskustvo. Također, sad se trenutno nalazimo ispred kancelarije akademika Muamera Zukorlića i mislim da je to bio jedan od razloga zbog koga je dosta nas danas došlo ovde, jer svi mi koji smo došli ovde imamo negde u planu upisivanja ovog fakulteta. Cilj ovakvih posjeta jeste da se učenicima pruži uvid u mogućnosti koje ih čekaju nakon srednje škole, kao i da im se olakša donošenje odluke o budućem zanimanju.